njengoba laba human aid kanye no tropic plastic besinikelele le facility okuyindawo la khona bonke abantu abayizisulu zokuhlukunyezwa bezofikela khona bafike bathole usizo ukuze bazi ukuthi bangabantu okufanele baqhubeke baphile abasengaqhubeka bafeze amaphupho abo. Kodwa ke lesi senzo siyikhwelo kubo bonke abayimele nabasemabhizinisini ukuba sibambisane senze izenzo ezodala ukuthi sibe nazo lezi indawo ngokuvama ikakhulukazi siqale ngala khona kunenkinga khona kakhulu ukuze silwele impilo okufanele wonke umuntu omholi abambe iqhaza. Enyangeni edlule bekade sibungaza inyanga yamadoda la khona esithena manje asafuna ukukhuluma sifuna izenzo ekuthenini wonke umuntu avikela abantu besifazana nezingane futhi senze iqinisekiso ukuthi nalabo abayizisulu bayakhuluma bayabika emaphoyiseni.